Wasya wa Muimi. Ni muvyana nda ya mwenda musese nunda kwenda kalava mutongo iTV ngwatanya mukamba kisese kila kitongo ityo kamba ni gonde kwa kutanithia kusomethia na kumanithia na kilungu kila kende ni kilungu cha Wasya wa Muimi na twende na kuima Manyaanya kalivu ni kenda twende yui na tia tuiba kwa ndwina greenhouse ya kuwezesha kupanda kupia manana design yesu to weta ko you the alternative means kana weka ubuyanga Manyaanya makwata you nitwa mandie kundu kwili tito no buye wa manana ngenda withi wa langalama ya kwa siembeu bandu ba mbebe bandu betawa isinya plant raisers asuma wa matwa ya mbeu ni maubwe ya iyaku maka ubwe ya no imaiba slingile kwa mbeu imwe kwa kila mbeu we no yosa mbeu yaku na ndea etha matwa ya mbeu ngili thanthatu meonenge ngili thanthatu mayasya germination rate ndivari yao kesida ina 97% 80% aye you mbeu ithi cia hybrid ya with almost 100% na katika mukebe ola wathoa ona etha wandikitwo wina ngili imwe ni witha na overlap ya itina yana kwa undu ka kwasya ndo isa kwasya ila ngili cia kuotho uyemwe petha be overlap ya 50 kana 100 nikenda woko sio kobwiwa sio nthe okethia wina extra 50 kana etha isia iyo thithia woka kubika na ngili imwe na 40 na makwebinda nata makwa 4 weeks siumainya wabwiwa atasi etha wabwiwa umundi baada ya sumainya kana sumaitano ithio yosa mbeu yaku ye 1 foot after sumainya uilatia mbeu yaku nimo mauko ni asimu makakwea mbeu yaku ni bikie bandu ba kubandwa kwa wisya na ndio ithi makwikia in special cartons ukethio na waku andi affect wa ikisebe na muthango lo inabwitwa aguo uinewe pamwe ya muthango ucio withia woka kutonya ubande watonya uije banda na muthango lo na umie kibuyoni kwa una kwa bandini na ondo asia zero none kule there's no way utona kubuya mbeu sunde ni wa musiko wako kana hybrid yeyo kana mundu tabuya mundani kwake hybrid yeyoka no yoto no yota tono buya kwako wenda yangi makawaida no buya na baitha be baitha be muthanga gwikata ndwe nindi kubyobya muthanga katofauti kaka hybrid na mbeu no ngikala ko tuma itagwika bandu ba mundani nicho nundo thitha mix eto mbeu bakubeile itatu na indi ila yikuka kuma bubu itha ya hybrid ya mbeu na withia ni mix eto sindu bakubeile itatu na yua kwata nundo direct or natural nomba ko yesobia initially undo yebuye ya nondo ye oye ya kuma ba yake buyoni kenda yuka kuma kibuyoni yuka olika muthangani ibandwa aye na yitwasi yu nina ko no simone wanela chembeu munda wako mbeu sio yuka wailite kwithogwa nata yukindu cha mbeu amba uko kaima kona mitao ino ukaima ukokilia na stangi nondo wa drip lines ithete tumia drip lines to kata ketha tukatika umia line isu ata umia te yosa sitangi uithio mete ka mutalondo ka benzi ondo kailie uye mano ye kabandu basuma ile tha be bacteria siwa wesua and then uisio kaingio iko na rek uibalani muthango no iko na rek no yeke abo weke abo penda wajeta wa galigan ya amiran uyuko nyithia no iko na ndawa esu almost 5 days mithenya 5 tambite obanda isu ni akukata ni akuwathia nikenda withia ndunaima muno ndunatumia mbesa mbingi kuimia kwa uwa amina kwikia ndawa esu yathia mithenya 5 wetela mithenya esu 5 ethele na muthenya wa 6 igwo kukobanda kwa uwa na metha maminite sumainya na ndu na complete mithenya yaku 5 no manenge muthenya wothi kwosa mai ku charge na indi waete yuko ibanda that instant maiko mama yathi wokoma
aya no ila twasi yu andola matoto me drip monda woma no mo kilinetinga kana ng'ombe kana pupali to theater no kuima ng'ombe no icio ko yenza ciena ciena cia kwikia kiugo kana yenza mitao toyo depending on kila ukona kikiseo wenza ciena nduvanda mbeu ya nona kina nichu uthiusa ubia kina kingi ubande ethai mutao toyo ndukuima no itandaza muthanga no yiki abo no ithi ubandite mutao ni kati nikenda weke akiugo withie cha flow kuma mwiso wakamwiso longe kwa both sides uye mawena drip no tena drip lazima ambe kokili ine whether we meet or tena drip wena drip kana tena drip no mpaka ukilie no yambo ikamuthiango cio bwe nikenda uwa midudu na indi wa mina kuwa midudu indi yoko kune utandaze uwa mabali na indi yeke abo nundu bo ni catalyst nzio ya mumea na umuimu wao kukilia nikenda musesia mano umuimu wao kukilia thane ukila weneki ukila cia ikenda bindwe muthanga yitu kona muthanga toyo na ubanditwe manyanya yu abande nyanya no mpaka ukilie muthanga ucio la wiyo lo thinde ni part of the crop rotation so rotate muthanga lo na tumikie muno wa yulu uthinde no la wandi uke yulu nikenda withie rotubela yindi nayo yoka yulu nayo yu mutumiku naguo wathiba wathinde na indi icio koyongela bu nikenda withie muthanga wa balance ka in terms of legula we naguo no bu wiki wewe bu twikia mala whether we na bu wa ng'ombe no wikie bu wa ng'ombe whether we na bu wa mbui no wikie bu wa mbui whether we na bu wa nguku niguo museo muno undu wena nitrogen wo bu wa nguku niguo museo muno ukati wa mbui na indi wa ng'ombe mwiso na hata si mundu lokwe ma large scale no tena access to bu wa indo pe fertilizer fulani wale utonya iki yu watwika muimi wa fertilizer petha vet fertilizer mithemba bakuvina fertilizer wambe no lawa ubuia ba kibuio ni ukathi ukekea fertilizer compound fertilizer tawe be 23 nutona kwiki osu kibuio ni kana etha witumia muthemba wa yara then uyikia yara power na yara yu nundu akwitha ti acidic niguo yuocie kilio kinene kwa imiala maumanyite nundu ti acidic ithingi sitha si acidic lakini yara kuma ila tinambi tinokiete kiwa experiment na tasisia muthanga witu tinethiie waima yara mithemba yonthe ya yara ndithaia acidic ni compound iba ni yani ye mithemba yonthe wi muthemba wa DAP niwe wambia naguo wita wa yara power ni muthemba wa DP wa ubanda wibando yambia wibanda yu ikia munda ni wale tukambia na DAP waile kwambia DAP kaile kwanda tu wibanda ya munda ni yu alafu wamba ungithia ni kendo banda kana ungithia se ubanda ni kendo ungithia yu wamba ubanda ukabanda mimea we mololo uko na wamina kungithia na wabanda mumea waku yuetela mumea usu wikaleta wambio kwata nikenda wikie fertilizer utonye fertilizer yuketi nani ndiko se muthenya ucio wanda wamba kubangithia ni kendo banda kana wamba kuibanda ni kendo ngithia wamba ungithia nikenda ukio banda puku amino ngithia uno na wamino banda uicio ko ngithia ingi nikenda miyino ikwatane ya muthanga wa banda na waima kwikia kiugo miyesu yatwiko bathe inundu ndinakwata na muthanga na ndiko se wamino ngithi immediately o uno go banda kana wetela wamba ete yuno twana kwikia kiugo munthi muthangani no ibanda uni alafu amino banda undu bandite ta nundu ithiete tumia drip undu bandite niwe wikite kiugo nikenda miyesu yonthe withie muyesu wa lika muthangani wakwata na muthanga usu na bai gap ikuko create wakati ka muthanga la umite kibuioni no yu abanda mwe pesa fulani ila wale to banda ubanda manana pe masa mithembeli nuto no banda kwa chatene
kuma saa 12 mpaka saa 3 sua itana vyuva kana ukavanda kuma saa 10 mpaka saa 1 wa wiyo nundu wake nundu wa sua nundu wa vanda kwi sua yingi mumeo su no valuka na nuto novia ukethia ndwikata ndwisa kuamuka lakini muno masala maseo mauvanda ni masaa ma kuma saa 10 mpaka saa 1 wa wiyo nundu mumeo su witha utena sua utanakwata sua yingi for almost 24 hours sua yiyo kotwika yivyo over the following day mumeo su witha kwatanie mei ithe kwatanie na muthanga na kiu cha manana umnyitha sisi napinda nata manana wa banda kuma muthenya mbe waile kwikia kiu kila muthenya lakini yoka kumiela uyambe yo kila coordinate mithenya uikila muthenya umwe yoka yacia yamecia mutunda wathi wo kila mithenya eli nundu waemwa kukila mithenya wekia kiu kila muthenya inanya yukayikoa vaitina pau yikoa na wesa kwita ndakitali utavia ikuya wikite kiugo kingi kwa huku avoid kwaku ukila mithenya ili wekia kiugo munthi tiwa kana ukethia woka kwikia ingi wa chuma lakini uyithia witengemea sua ya nata etha sua ni yingi ukakilao muthenya umwe ndwikila mithenya ili no mundu ni wayacia yo wabuitina ni kukosa calcium aye yina ila yikwa baba ni kiugo ila yikwa baba yulu itha ikosete calcium na yo recommend ya utavawe ndakitali akakuya wikie calcium nitrate fertilizer ukitaka kuola kiugo ya kwanthi ukitaka kuola kiugo kichoka ndo kindu kingi wika yiyi yambia kwa baba ba kitungoni then umanya ndu ina calcium yanite no yikia either calcium nitrate fertilizer kana fertilizer wita groko wa amiran wa folio wa kiugo uikuna okay nundu nona masama sembete ni maume ba muno ala mathina cia manana me mawau atatu ala mathuku no wau ambe ula ukitana na kuma wa banda ni mba nzeve sundithu ibe ciena nondu ithangu ibe bagwa mwaki kwa uno mpaka ukitane amba kuma mwambioni mpaka mwiso ona nyanya uiketha mpaka ukitane na mba na wau akeli na uola muthuku muno no nikinyukita watiuta na kalinyuku keta watiuta ikathuku nundu kalika inyanya ya mbio kwikia mala niwo kalika na kailika yelani kailekelia matumbi lani nikende nyanya yiyo ko form matumbi thini matiuta na yuka kwegwa na okalinyuku kayegwa ndini we nyanya na indi kaitonya kaiya nyanya yiye anangika kwa wathiwe inyanya yaku yambia kumia mala ukambia kukitana tiuta vinda yu ulonge neva wa katatu nila yita white fly na white fly nayo kuna kuma mubandoni mpaka mwiso na wausu wa white flies ukwata na nonge wita wa thrift ukethie tu ni yekunza yekunza ugu ukethia yitambukite une yekunza wavingwa nthini uyithia tusamutwio tubwa mbangule isu ciitawa thrift na withia nao tutungi twa white fly tutu na twakwata the stem na matu kwa uno mpaka ukitea mokuma kubandani mpaka mwiso ikenda withie niwo wa the white fly na thrift kila vinda lakini tiuto yambia malama mbia mbani throughout kwa uma wauana yasue more critical na itu imina uima manyanya wina kindu na itengemea uimite courage cia nata waima kasem kanini ndwi kindu ona ndwitha wina return on investment wenda kuimanesa ambia nusu eka na kwambata kana kile vinda
withia no imite quarter acre yi katika flowering rengi wa bando you another quarter acre na quarter acre ingi cianite withia uiketha baba wina bangi wetele oketha in another month na ngali kwengi lakini wai mababa wa mina quarter acre no ithelelo then ndo neka inana yenda continuous nikenda ndonywela wa mbecia customer ila wa kwata ndonyo withia no supply umundi na une na oke na imesengania ndathelela wai manana ni muvya muno ndo nena itunze na kilungu hikcha Wasya wa Muimi na watetheka muno yasanda ni muvea aya na ndi mwenda musese kilungu cha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatani ya mukamba wina kwa Steven Mwema na Toy Manyaanya ni na Muimi ulatu na kamuthanyani wa mundi ni muvya na ndano ndo sese kuma mwambeyo mbaka muthia na bau ne boto avika muthia tone ne chumwani kingi toye makendo keke bathukanio ne kwenda sese mwailu wa ilungula cia te kwa yuti wanesa Wasya wa Muimi.